Isihloko sami sanamhlanje singunqa phambili ithi wena man. Igama lami nginguzakhele MJK Ungqondo okadaki lo okhulumayo. Isihloko sami sithi namhlanje ufuna ukuba yi-butterfly kodwa awufuni ukwazi ama-principles of ukuba yi-butterfly. Baningi mlaleli abafuna ukuzibona bagibele phezulu babone i-view kodwa bafuni to climb up the mountain and see the view. Baningi abantu abafuna ukuzibona ba-famous njengabo Michael Jackson kodwa they don't want to know the processes of all the principles of ukuthi ufike la ufuna ukuya khona. Abafuni ukwazi ukuthi njengoba uyi-butterfly ufike kanjani. Ma ungabona ama-process e-butterfly unganyanya. I-butterfly asibuyele emuva, ilava isibuyele emuva, iqanda sibuyele emuva, isperm. Manje-ke mlaleli, abantu abaningi baqala nge-motivation. It is good because it is a start. Ufuna ukuba udokotela uvuka ekuseni ngaleya motivation leya. It is good to be motivated, but motivation is not enough. Uyangizwa mlaleli? I-motivation kuphela ayikho enough. You need discipline. Wena nje kayi-one nje you try to do something that you love in your life and then you fail. Bangiloyile. Hayi, bengakhohleli bengihleka isicorona. Bengihleka isicorona mlaleli. Wena nje kayi-one nje sofeyilile so-give upile. Hayi mlaleli, mamela kunechilisi. Yebo ichilisi? Ichilisi ine-stage ezi-5. Iqala ibe yini? Before mesiqala ihlonyane iqala ibe iblomela imhlophe. Iye ibe ichilisi green. Iye ibe yellow-nyana. Iye ibe dark black. Iye bese the final stage iba red. Uyibona wena soyibona seyi-red ichilisi bese uthi hayi mina ngifuna ukuthenga ichilisi red nechilisi green. Hayi baba, uthenga e-red e-green ngoba ayikafiki ku-final stage. So iyadliwa nanoma i-green, iyadliwa nanoma i-red. Kodwa-ke mlaleli, ngizama ukuthi kuwe, I've tried many times ukucela abantu ukuthi ngicela ukwenza into kanje, ngicela something, abantu bebahlehlele emuva. Abantu basaba into eqalayo kodwa bafuna ukuyithola seku-final stage. Umbona nje ahamba ngeLamborghini, wafika wakushela awuzange umqome. So mbona sekahamba ngeLamborghini so ufuna ukuba there ngoba sekayi-final butterfly. Hayi mlaleli, angikuthande angikuvalelise maseka